Halambada displaced persons in Mayum Dalenba. Halambada. Second, national highway animals hang topa. I know Palmas in Paltu, national highway is hang toga, Hoji, Manipur, Hoji, flight celebration, Lai representing lying Bangam Travel. Oh, Masima. Second, I appealed the central forces, their army, paramilitary forces, CRPA, BSF, they must act neutral. They must not have any bias feeling for this thing, Maite or cookies. They must act neutral. I was in uniform. I'm telling in English what these people understand. Even as on today, even the chief of the army staff is a liar. He tells lies in the TV. Drone was flown, it was used. He openly said it was not used. That is what there is the present context of the army. And he may be about 5-10 years junior to me. You know what is the army officer today? Army officer totally different. What I was there. The second point is that I want to tell you is that the peace must come to people of Manipur. That is the first priority, and we must stop going. The charter flight must not be used now. The charter flight plane requisition is the people's money. That going to every people are going charter flight. Where is the money? The money is coming from the taxes from the common people. We are all paying heavy taxes. Manipur, we are heavily taxed people. Even we are paying even for the breathing air, water, everything we are paying very heavily taxing. And the people are using it very luxuriously. And I appeal that even the governor of Manipur, chief secretary, then advisor, police DGP, army, GOC, everybody in Manipur who is stationed here, kindly do your duties very dutifully and bring peace to the people of Manipur and let them live happily. Okay, that is what my last message. Okay, sir, thank you. Central leadership ki phamaga meeting to matang che koi prime minister koi mapalomda kano to halakre halaka da koi ki BJP gi president GP na da home minister yaunga tonga maroi ba myoi sing yaura kan da koi gi khana ki makha ta am ka su khana ki ni haiba gi pot ama leiri masida koi gi political gi koi gi development sida ma gi road map sida kadi lakadori haiba gi pot ama sudum panre du ka do amarom da mo koi kuki MLA taras na haiba si koi gi center na separate administration taliba ku kemle tarasna soina solution sung soi dana akogi suspended animation thamingai gi manung chita puthorakani haibagi thajaba lai su phongto e sigi pochi masu leire aduga khoi ge mu mogi separate administration tanbagi pandam haiba tare si makha ta poina khoi February keno sidaida akoi makha ta boina moi keno rally chatkani khotkani haibagi pot mayam ama sigi su moi gi di hanba leite haiba tare sigi post leide duna hujik leidiba akoi gi thamjilaiba PR se marak sida amuk maruina khoi lakjara kan ngasai gi mai gi man manifesto report che misigi ground reality se mayam issue khun ngak poi leide not only this mayam am leide oza gi perspective to di kamain ubi my manifestation chuja subla ai mapum khada haji ge handak Manipur da handak leide PRC taramathor dak subani adi khwaidai sangba PRC chahi ani ga numit 157 days adi chahi ani ga tha manga ga numit tarini sangba PR am lekhi adi khwaidai atin machine 43 days lekhi hanagi PR sing city political oi issue hangtani hantak ki sidana yauri basi akoi political si yaure geopolitics yauri adi territorial integrity si yauri religion si yauri hantak ki city PR city am complex oi pani haujik akoina parja sing sina chahi akoi discussion or this channel manga toruk sitan ti gi pungam laurga chahi ni 22 man se laure ibne ko masi the central government ati kasu ta di amurun ta di thawaine laudi ngasi bauda prime minister lai lakti wa natana mana ngasi bauda karim haibo khotba su leitri moina hoji tori be sidi ai di newspaper sidi ai 50% thaje 50,000 thaje di mar whatever moine khabar de iri basing che 100% true nate akoi ai khabar da chai kunthrai ne iri ba mi medical mi sai only na senior ba kana su leite ai na chumba I ba se aseng mai ba se to me ka e masini Manipur the India the freedom of speech like freedom of expression like fundamental rights in India the right to live I basi Manipur like in right to live as Manipur nga silai ba moina Delhi na akoi gi khwai de gi nungai ta ba se ngasi
ai maming di panjararoi Manipur cai terang ma si minsa wer mamana akoi bu sita basi nuai ti si gimna pai kain hairi bako ai mapan sei kuntrang ma pan tau jari mapan le jari anga pisauren degi ler pasi da mayang macha sina akoi da usita badi ai ya die ba adu mana Manipur gi si minsa wer mbadu da mana akoi da mayang singna akoi usite si ma cai kuntrang ma du ma ubangam da mane masi akoi si thawoi di hai basi ma di phajana adu usi thawoi di hai basi ma di akoi na kano tausi moi na di handaki government si da pia tham gi si di ai wakan da di handak si enemy suspension le handak kano si BJP government si mai wakan di kai gene pia si prolong tor kani wakan kai basi wo sulu maram di praja ji hainingai le tan ware masi ma government si Manipur puari da hana su oi gidri matung na su oi roi masi ai nei so da khwad ma gai jari aduna hojiki pia thamai si akoi total failure of government gi machinery total breakdown of law and order adu constitution le yauri ba sing si amma bau inda ba hongdi india gi constitution si di prime minister pocket le supreme court si su prime minister pocket le aduna same thing state da su Chief Minister do na mahaiba do loina to na sumba afaba haragana afaba ware fataba haragana leba Manipur kang khong na si chai di base akhoi gi incompetent we base minister ma phamnai basing oi badagi ne ba mase imana basing na du mai re yo chief is unfit to be chief minister na tum ayon hairak pale mase atopa akhoi kaur na te hairi base adina akhoi gi sum lain haijabati akhoi asoi base akhoi ji kari de choi gi ai gi asoi base khangje se ba mi gi asoi ba thi bai mu tu da masina yam luba se hauji aidi Manipur pajada ne lai Manipur chombi se ngasi akhoina Manipur tagi da bada ching sina home minister na ngani plan sina chief minister na ngani hai base Manipur ki wari da machi British matam da bokda atum oi hitar ba mali masi anuba Manipur wari da lehor ga da ba mayek lan ir ga da ba adagi Manipur da wahi ma akhoi army na season na buffer zone ga haiba bunker ga haiba se adi dagi sabon drone ga haiba military technology Manipur ba jar simba pole ne angak pamana kulong bai ba sing no moi pai ba khoi manam da ngange Manipur se chati pamana mapun sin no moi kaptri mi na no moi ma je pura warfare se tactics hekta kan world ki nuclear knowledge leiba akoi war tactics de heta noted adumaina woi ba afawa ading ba sa ba si Manipur aduna ni ngasi si isam chana dai wa kanadi moina lobo decision moina khana gani hai ba se chai 22 months moi khana dre lai Manipur am de ka khana ba nate prime minister has no time akoi Manipur ki he has no time for us Manipur mut khasu mang da su akoi di ma adugi akoi khana ra kane thaje de ba ko aduga aina khwaidai ngang ba mana Indian security force da noi maru ka phida ba kuki militant singsina 1st August 2005 22nd August 2008 da suspension operation agreement dili da sign do mase congress gon matam to ba se machi ni khwaidai ngak pa se machi brahma gi citizen yauri ba machi da sign do ba si dai masina akoi ngasi thoiba hoji mai chaiba sigi mayam se 60,000 hoji displaced of the leriba isa 250 sigi ba 60-17 misping wai ba se masigi mairam se masi congress government se na sign to ba su oi si dei wai ba ne ba kuki ching na hoji hairi makoi ne su se kapu siga ya roi hai masi akoi na check to hote akoi na masi ase ai da hoji pia lakpasi to school of thought ne hoji se pia lakpa da phai haiba ma phati haiba ma my personal opinion ni akoi ni engadi future generation da Manipur gi hayeng tungda akoi future akoi ni khan ga future generation gi khan ga da ni hoji ki nate future generation da kari wor puya bi kari to pha akoi na pr sin na phai hairan future generation gi wor di phare madam di hoji si aina chahi ani mamang da haji ki bani hauji nomai sing ching do dengi phaya ba amorom da Manipur gi di hauji ti nomai sing ching do on dre ba plan da machem on jena ra president machi Manipur se kang khong chai do se hauji ngasi khabar di awi
सेनापतिदा डे टाइम द लूट तौरे हाई को चिंग लेब लमसीददी शो लोंदेब मफमनेबा मोइद थोंग हांगदोगा पूरा ओपन ओइना मोइद हुरान छि दीबसे ट्राइबल जि चिंगी फबम मोइ हुरान छि दी लेते अदु प्लेन दबौदा सेनापति बौदा लाइफ सि इनसेक्योर ओइराबनेबा मसी कंडीशन छि करिने लाइनोबु अखोइसि अफब नते सुबला अखोइसि वी आर बिगिंग बैक टू वर्क्स ने बाउजि तौरिसे अदुना आइना वाफम ता हाइजोगे ngarang nahan tang trama da ko pia lai tang trama sida kamai to ge bu BSF ki area resolu okshong bu nai ba mapun sida yung mai thai okshong bu ngai gormon am su umang makhong gi maitai lekai ne bisi le ri se tang trama yung mai tha ba si moi chingkhon de gi just half a kilometer gi distance ni moi yung amni mai tha ga lage matu de matha matha chalak tan khara suai area of responsibility BSF in CRP na haya ko akoi area of responsibility tamne BSF te taino kholon haya ba masi PR la apni na tang tarong de la kre numini matung da ni tawrai se masi aung ta kano tawna ba PR la ko da di akoi manipuri ki praja se shanti hoine lehelaga praja se aung tu lahin ba sin ai pam jabati moina matham matham process torga road map am chemaga chahi manipur praja se wadne le ba se aung ta nuaina moina se supposing peaceful ba Manipur PR se ai wak na di PR se peaceful regime na lo ninge okay peaceful regime PR se na peace president se na peace por pa ko adu R se na rule about regime to yam no wai president ni khwai ni chaw ni India da mana lainak se na khwai ni no wai bla to hen bi okay oza thank you so much oza ai oza santi la ge mathang de oza sarata oza ngasai gi akoi oza na su sai gi kan oza PRC sigi fast on thambi ki bise si continuation katang masi kam complex wa handakti aduga oide bi irang sido hena kano torokani habe ojana kano thambi habe tare adu sida handaki PRC ma sung yaning yaning da mot mem phongtorak paside tungan ba lamdam sigi miyam akogi kokomi saite ka phongtorak pasi masi undemocratic oi adu unjustified oi it can further akogi Manipur destabilize to pa habe gi PR thamjila poi comprehension mem thami aduga tungan ba akogi imagi loop sing hai tare hakuda moina haira kanda akoi ngarang nansi mari suba khoiram bani ima koithel gi loop na ka thambi gi basi matang ase thadok pasi yamna mak chief minister na pham thadok pasi kano tawti mai thaka thangalam bani aduga center na mai chak phan bani bo pham ju thame tuna Manipur se akoi gi center gi saruk asu kano India gi saruk moina khanda bana akoi da ama mu thok matam da India da kemta mangja balaite masida akoi gi puwari se singupta na kai hawgudi se khoi katele mangja hawga da ba ba pham ju me amam thame haba tare adu sigi matang da ja khoi lakchaning pase aduna masigi kano se leibindana gam kuina sum PR se sangtharaga lerak tari magi problematic oirakpa amasung oirakta ba haitare masina kayamuk akoi gi PR se sangna manifesto waktana ga me masina kyam problematic ohalakani mai consequences sa matang su ka thambiyo PR hai base moina tawdu si akoi miyobagi itiasta hekta mi si genocide torga akoi Manipur se lo chen ba yaba nate niti niyom am thamaga law of the land ko adidagi my niti niyom hauji siwasan bodes moina kuki sing na pong to yaba nate masi akoi rationalize ba law ma le rak toine ba hauji Manipur koi mamang da su thamki bese katang traumatic of experience me am violent to pasigum bus me am thengna ga lakhi pendana adu apprehension su dum lai pendana me am degi sumo wakalon su phung torak pra Manipur gi sidi ma thaina degi hongna akoi gi hek ndo hakta degi Manipur si battlefield ni ngasi akoi wahi da lan hari basini wa ma kan ngang na lan to nei hari duni akoi gi life si akoi Manipur gi itihas hi yengo 2000 ni mamang du si ning tho motam du su dumai parja sumai lai 47 की मतुंग सुमाई सुम लई लान की लान हाते Manipur सिटी PR सिटी मोइना हौजिक से अखोई असोई बदो खर छेमतोंग न बई मतम खर पीस मोइ सेटल तोंग न बगी मोंग द थाबने मयामना हाइबदा इन सुम वारी साना PR से फैना याम हाय मरम दि लास्ट से अखोई सो मेनी इयर्स को अखोई मफुनांग खंगदबा इवन फर्स्ट इलेक्शन 11 जून 1948 तो भी फर्स्ट इलेक्शन Manipur फर्स्ट इलेक्शन से 11 जून 1948 तो भी बनेबा majority होती Manipur de majority होई दसे अखोई Manipur जी अखोई की सिटी आइना सुम खंजे बता अखोई मिक्स सोसाइटी ने अखोई मिक्स ब्लड ने अखोई ngasi पुंजन ब याद्रि बसे अखोई वाखन जे मानद्रि से अखोई क्रॉस ब्रीड लोइन मक यान होई खरे अदन हौजिक सी PR सिना
aina khanjabi wakhani ko ai wakhani moina third me gi matungda second of week sida da 23 gi state da 60,000 troops India government thazil eba kuki ge maitai gi dadi 60,000 darkar leite hojik lai riba akoi troops sina dum chapisen oi pne Manipur ngasi yengodne Impal area si da akoi pura battlefield gi mong nunda ngasi moi bulletproof vehicle mayamam thami sipai masing na ni chali du masing heli Manipur just like battlefield hojik lai ri war gi matam da bu sumaina sipai se lambi da uroy aizol de chabi sipai nomoi pa bi sipai bo uroy ine mafam de selo sipai nomoi pa bi sipai bo uroy Manipur city ngasi oi de city akoi na khang da ba to bu ni yam na mong cha de ba condition akoi yam critical stage ni sidai da akoi na aina pangangang bai wana ti akoi sidai wakhan yam na deep thinking ko adi hoji think tank am darkar le ko political akoi analysis to ga mani religion to ga mani economics khana ga bani ko mayam social goi mayam se akoi se loina mak four pillar se soi ri bani Manipur da ngasi subject amata da hiram amata afaba oidra bani aduna ai wakhandadi president rule tham basi martial law gi mong da thangbatab nati martial law gi mong da moina nundang daga si check tawdra khotna ai ngarang ubuda kanglai momang si totally 45 precaution law bu di chumni precaution law bu se swai da nati ba chingya tam ya precaution law bi ga tam ne chingya tam ya adna free thare sidai na tight tawre ko adino machidai da hui ngau punjala ga thador ti mong ta da ba adu mong la kane ba machi yamna strict discipline martial law gi mong da machi PR thamasu yaroi aduga hojik chok amna chi Imphal area da kano thamba se asi darkar le te nai khanjei even secretary mamang da PR thamaga hojik moi gi secretary mamang da moi secretary ki kano thobor na ter gari mu tham yadre ba ko hojik road side se da afabamna mon secretary da mi khode mu chambu yadre masi amuram da phai ko adigi system amadi lairi base atai matam di secretary mamang ji ro hum thami gari hum ro hum thame ba hojiti ro hum hodo une ba masi amuram da aina hajabadi discipline leiba ko adu corruption ju khar pharani moi hanadi 40 dun side na parjasi degi adum kolam ni dna hojiti adu khar pharani paisa nungsa corruption ju khar pharani ba muram da ai gi side di for some time ko PRC thamaga at least 5 years book thamaga Manipur system ama akoi streamline torga ti niyom thamaga ti ai wakhan de du phain khanjai oja masin matang gi da ko akoi yamna with strict discipline niyom naina chatlaga di madugi good consequences me makoi nu phangane bozan thambi de mayam na hoji am kana mi paina bai de apprehension am khak laibasi maruina irang ja haurak padagi atongba dai tamaga longna loina na tholaki ba koi khun nga ko sing haiba tare village defense force sing gi marai ba is a big question haiba tare si se sigi matter se concern am ko obi matang ki su tongan ba mayam mi paina ba mayam gi marak ta amakak haiba tare PR bu thamba pamjada ba sing gi manung dadi swai te ozai kari mo thambi nate khunang ga pochi hantaki akoi Manipur chi territory se ai sa maksu adu ten volt tori bani ai sa maksu involved tor actively involved tori bam ne ko Manipur chi hantak si isa sing na Manipur kan gi bani kaino ko isa sing gi tham moi gi kaino thawai di ai thamoi ta dum yam chi na lejei moi si dam to yam wai aduna aina haijabadi ngasi Manipur da 1947 gi choi gi bani be ngasi choi gi banate 1946 da aina hana haijagre kuki NPS apex body 1946 kuki di am khakta moi am khawai kre ngasi 2025 sita bogda Manipur ti apex body beli kat kam Manipur da ngasi kunthra manga nifu mungda yaba CSO mayam si kunjan mangam te manung gi su mapan gi Manipur kunjan mangam te aduna kuki national assembly si 1946 da thangkomang ki bian lingkhat ki pani aduna isa sing sigi akoina we have to look after them it is our duty na moi si phun ngak pa sing si isa sing si moi fajana moi tawki thabak to ko na khoi khudimang na moi sing chambi ga dabni pia leiba leitaba ko pia leiba leitaba sigi adugi mathok ta ti ai gi isa de aina semjaga dabni aduna akhoi isa ni makhoi sigi akhoi khuding makki thamoida makhoi gi safeguard se akhoi na lega dabni PR si di makhoi na thamjabu ani akhoi thamoida PR akhoi nungai na
लेने अखोई मनपुर सेमजगदबनी PR से मयांग थमजबनीदना अदुना अखोइना थाइनेदगी सोयोबमना 1947-49 दा अखोइगी आई ममिंग पंजररोय अखोई मनपुर समाज मयून पल्लबा समाज निको सिदा इम्फाल एरिया सिदगी मखोई खरने इंडियन नेशनल फ्लैग से पायरगा चेले अखोई कांग्रेस दा इंडिया दा तिल्लदमने मखोई दुगी माहिने अखोई ngasi fangi base ngasi नॉर्थ ईस्ट की स्टेट नेपाल लेबसिदा याम नुवाइने लेकनो नागालैंड ले एक्सेप्ट मणिपुर सिना ख्वाइदे वारिबनी बीजेपी ने पानबसे मणिपुर ने असम ने त्रिपुरा से बीजेपी पानबा अतैसिदि मोय मसा मसा की दोल पाली कैनो अखोइना ngasi वारिबसे चानुपे वाम हाय अखोइना तौजबति फुल अखोइना फंगजबनी मसी अखोइगा सोइबे सिंगदुगी एडवांटेज मुइन लोबनेबा अखोइ फरमदी अखोइ स्ट्रांग रमबा अखोइ करप्शन लेरमनो कैरेक्टर फरमो डिसिप्लिन लेरमो हो अखोई इसाने इज्जत की मियोंदगी नीदन हिंगमो इसागी प्रोडक्ट ने हिंगमगा मियोंदगी ने अपसाम लोरमगनु अदुदी अखोई मीना उसिलोइद्रो ओके अदुने अखोई मियोंदगी डिपेंड तोबा को मियोंदगी निजबा खाइजबा अदुदगी अखोई इसागी मणिपुरदा आई याम हाइररोय अखोई सिदैदा फमनाइबा सिंगी कैरेक्टर दी इंडिया की मफम ते लेते हो मसी मदी अदुम हाइजगे ओके ओजा याम नुंगाइजे आई असि क्वेश्चन जे तुम गासागी PR थंबसी ओजा सरत किदम लाक्से ओजा अखोई हुजिक लाक्लिबा चौबो वहंगसी मथंग 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 लाए सीरीज ऑफ डेवलपमेंट लाए हुजी PR थमखरे दो आफ्टर हुजिक लाएसी पीस का रिकन्सिलिएशन का मागी मखा तरकपसी करी ओरकन हेपोर्ट से लाए मसेदो ओजा अखोई गवर्नमेंट की तफम थोकपसे मागी कनो से हेबतारे मयाम की थाजबसी अमुक हलकनबा मासी मागी प्रोसेस से कमाई लाखनिंगी मागी गवर्नमेंट की तफम थोकपसे कमाई थंबिनिंग ओजा आई इहलामदा displaced person सिंगी मयम धालनबा इहलामदा सेकेंड ना नेशनल हाईवे अनिमक सांगथोकपा आइन पामबसी इम्फाल टू जिरिसी नेशनल हाईवे अनि सांगथोका हौजी मणिपुर दा हौजी फ्लाइट चली पसिंग लाइर प्रजाति लाइंग ngam को मसिमा सेकेंड ना I appeal the central forces, their army, paramilitary forces, CRPF, BSF, they must act neutral. They must not have any bias feeling for this thing, Maite or cookies. They must act neutral. I was in uniform. I'm telling in English what these people understand. Even as on today, even the chief of the army staff is a liar. He tells lies in the TV. Drone was flown, it was used, he openly said it was not used. That is what, there is a present context of the army. And he may be about 5-10 years junior to me. You know what is the army officer today, army officer totally different, what I was there. The second point is that I want to tell you, is that the peace must come to people of Manipur. That is the first priority, and we must stop going. The charter flight must not be used now. The charter flight plane requisition is the people's money. That going to every people are going charter flight. Where is the money? The money is coming from the taxes from the common people. We are all paying heavy taxes. Manipur, we are heavily taxed people. Even we are paying even for the breathing air, water, everything we are paying very heavily taxing. And the people are using it very luxuriously. And I appeal that even the governor of Manipur, chief secretary, then advisor, police DGP, army, GOC, everybody in Manipur who is stationed here, kindly do your duties very dutifully and bring peace to the people of Manipur and let them live happily. Okay, that is what my last message. Okay, sir. Thank you so much.